Pozdrav svima, znači kao što vidite po naslovu klipa pokazat ću vam metodu za CSGO kjeve. Znači evo što trebate da radite. Pozdrav za Andreja koji mi je dozvolio da snimim klip. Znači imate ovdje tačno šta se treba da se radi, lik je Makedonac, tako da, ali može svakako da se pročita, nema to veze. Znači ovdje piše čekiraš vjerojatno, odeš Alin, čekiraš, sve to ima svoje, tako da eto, neću da širim, neću da dugovlačim ovaj klip za džaje da traje 300 godina. Opet mi izlazi ovdje onaj džao nije registrao, ne znam zašto, registrao sam ga i on opet jede govna, tako da eto, nema veze. I što je bilo to, šerajte ovo dalje i to je to, vidimo se.